таърихи санъати наққошӣ ба садсолаҳо мерасад ва мероси боқимонда аз гузаштагон аст, ки дар қасру кӯшкҳои гуногун низ кашф гардидааст. ҳамзамон наққошӣ миёни мардуми тоҷик таърихи хеле қадима дорад ва дар даҳсолаҳои охир рушд меёбад. дар манзилсозӣ ва бунёди иншоот аз он зиёд истифода мекунанд. наққошӣ яке аз намудҳои санъати тасвирӣ мебошад, ки бевосита дар санъати амалия хеле бисёр истифода бурда мешаванд. яке аз нақшунигорҳои миллие, ки дар иморатҳои ҷамъиятию маишию ва ғайра истифода бурда мешавад, аз тарафи устодони хеле бузурги тоҷик иҷро шудааст. мо аз айёми ҷавонӣ ки ҳамин касбҳоро дӯст медоштем, мана насиб аст мо ба пойтахт рафта дар омӯзишгоҳи бадиии ҷумҳуриявӣ таҳсил кардем. мана насиб аст бо Мирзо Раҳмат Олимов дар вақти хониш бисёр сабақ гирифтем. мана баъд аз хатми омӯзишгоҳ мо ба Хуҷанд омадем, бисёр дар иншоотҳои маъмурию давлатию ҷамъиятӣ кор кардем. мана имрӯз бошад насиб боз яке аз иморатҳои таърихие мо нақшу нигор карда истодаем. акнун гуфтам мумкин нақши миллии тоҷикӣ хеле аз намуди услубҳои гуногун дорад. мо дар ҳамин иншоот ё иморат аз услуби ислимӣ истифода бурда нақшу нигор карда истодаем. ҳамаи ҳунармандоне ки бо ҳунарҳои мардумӣ сару кор доранд, асоси ҳунарҳои мардумӣ ин наққошӣ аст. он сӯзани дӯзон, он мисол шахсоне ки мисол бодигар ва ҳамаш асосаш ҳамун наққошӣ аст. аввал наққошие мекашанд, баъд онро медӯзанд ё чӣ кор мекунанд. гумон мекунам ки наққош занҳо бисёр ҳастанд ва ба ҳамаи онҳо албатта илҳомҳои баланди эҷодиро таманно мекунам. дар ҳар хонаводаи тоҷик нақше аз ҳунари наққошӣ ҳаст. ҳатто бистари нахустини тифли тоҷик ки дар гаҳвора аст, дар худ нақше аз ин ҳунар дорад. албатта ин як далели дар муҳити зебопарастӣ ва ҳунар тарбия кардани фарзанд мебошад. хеле ҳунари боло аст, хеле ҳунари зебо аст, хеле дилрабо аст ва ҳамун нақшое ки онҳо меофаранд, ин нақшу нигор аз ҳамин табиати зебои Тоҷикистон гирифта шудааст ва ҳамун обу ранге ки онҳо истифода мебаранд, он ҳам аз ҳамин табиати гулгулшукуфони Тоҷикистон аст. наққошӣ ин яке аз ҳунарҳои бисёр қадимаи тоҷикона аст, ки асрҳои аср ҳамин наққошӣ рушд ёфта истодааст ва дар ҳамин ман бояд гӯям, ки дар ҳамин солҳои истиқлолият ҳунарҳои мардумӣ бисёр босуръат рушд карда истодааст ва инҷониб албатта дар асоси ҳунарҳои мардумӣ ин санъати наққошӣ аст ва санъати наққошӣ низ боз ҳам рушд ёфта истодааст. дар ҳамин коре ки ман имрӯз мекунам, боз як нозикиҳош дар он аст, ки гӯё ҳамун мо ҳозир дар ин ҷо як хонаҳои қадимаи тоҷиконаро барпо дода истодаем. ҳамаи ин ободкориҳо, ҳамаи ин зебокориҳо, ҳамаи ин пешравиҳо албатта аз сулҳу ваҳдат аст, аз истиқлолият аст, аз ободкориву аз сарбаландии тоҷикон аст. дунёи насибахонешон ва дунёес иборат аз рангҳову хатҳо, наққошиҳое ки дар он ҳар ранг мафҳуми худро дорад. асарҳои ӯ як дунёи тафаккури басо зебост, ки ҳар касе дида ба офаридаҳои вай медӯзад, барои худ чизе пайдо мекунад. ин қалъа ба як музеи бисёр як пурмуҳтаво табдил гардида истодааст. ҳунари худро нишон медиҳам.
2-3 ماه این جانب با شاگردان خود در همین حولی که به من به دوش من گذاشته شده بود در همین جا طاقی همین خانه هایی که در همین حولی جایگیر است ما نقاشی کرده ایستادیم نقشی ملی تاجیکی که باور دارم این انشاءات بسیار یک تاریخی سالهای سال عصرهای عصر از همین من شما باقی میماند. در این نمودی صنعت گفتن ممکن آموزگاران کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ که شعبه رسامی ما اونجا هم به شاگردان همین کسب صنعتی تصویر را می آموزانیم. به واسطه گروه های نقاشی وجود دارد که به واسطه آنها از همین نمودی صنعت شناسایی آشنایی پیدا می کنند. این هم یکی از گفتم ممکن خیلی که در موسیقی شش مقام یک خاصی مثال ملی داشته باشد نقش و نگاری همین عملی تاجیکم گفتم ممکن هر اسلوب های روش های خود را دارد. من با شاگرد ها می آموزیم بسیار شاگرد های ما هم در چندین ابیکت های همین خیلی نقش و نگار می کرده به واسطه به مشکلی کار کرده ایستادند. نقاشی های نصیبهشان و تصویر زیبایی های حیات، ابراز های واقعی و بدیعی، چهره های سرشناس ملی و بین المللی و فراگیر موضوع های حساس تاریخ و فرهنگ و تصویر لوحه های تمدن جهانی می باشد. نامبرده رئیس اتفاق رسامان را در ولایت سوق به عهده دارد و در برابر این امروز در یک انشاءات مهم که در آینده یکی از مکان های زیبا و دیدنی می گردد همراه شاگردان خود به نقاشی مشغول است. این شاگردان اولین مراتبه با من کار و فعالیت میبرند. من به اینها در دانشگاه دولتی خوجند درس میدهم و فرصتی بی نهایت مناسب در اینجا فرا گرفت که این شاگردان نه اینکه با نظری علمی همین هنرهای مردمی بلکه در اصل در همینجا با من کار کرده باز دانش خود را در عمل بسیار مستحکم کرده ایستادند. هنر نقاشی این هنری است که مثلا به بعضی خانه ها داخل می شوی این خانه صدها سال پیش ساخته شده است و لیکن همون نقاشی که نقش گذاری نموده است تا حال او را زنده نگاه می دارد، تا حال یاد آن با همه است. بنابر همین هم در ما رسامانی معجزه آفر، رسامانی که قلمشان نهایت چی میگن سحرناک است بسیار هستند که در قطار آن من به نهایت اخلاص و چی میگن توجه و اعتقادم زیاد به معلمه ایشان و نصیبه می باشد که آنو کس نیست. اینجا بسیار کسان رو ما معرفی کردیم، مثلا سنگینوف شریف جان، اینجا به اینوموف با بسیار رو من نامبر کرده میتوانم که آنها هم رسام هستند و کندالنگار هستند و نقاشی های بسیار موضوع های تاریخی رو از دست آنها برآمده است. مثلا همین چایخانه پنجشنبه عزیزان همین نقاشای ما نقش نگاری کردن. نفقه خور لیکن حالا هم با شاگردها در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ همراه همکسبانم با جوانان حرکت کردیم از تمام نمودهای صنعتی تصویری یا اینکه عملی تاجیک شناسایی کنیم و آینده آرزو داریم که این صنعت هیچ گم نمیشد. بچه‌ها بسیار ما میدانیم از بعضی شاگردهای ما حالا در جمهوری مثلا کار میکنند، چندین باغ و های آرایش میکنند. همه خرسند میشیم که بچه‌ها همین صنعتی ملی خودمون پیش میبرند. آینده دارد این صنعت.
خیلی که ما از میزار احمد عالموف دیگر نوریدین همون استادا ما دوره جوانینده میخواندیم. البته من امروز الان ما حرکت کردیم همون استادا بودیم ما هم شاگردای آینده تاجیکستان به کار کنن و ایجاد کنن. طوری که خود استادان نقاش میگویند این کاری سنگین و پرزحمت است و هر نفر چنین زحمت را تحمل نمیکند. شاگردان این کسب در ابتدا خیلی شوق زیاد دارند، لیکن نه همه آنها تا به آخر از پی کسب انتخاب کردهشان عمل میکنند. گویا زحمت آنها کم از جابه میگردد، ولی در اصل این طور نیست. ما مطمئنیم که اگر اثر نقاشی با حساسیت خاص آفریده شده باشد، حتما قابل پذیرایی مردم خواهد شد. ناحیه نقش و نگار خودش از روی نقشه شناختن ممکن. ما از میتوانیم گوییم که این نقش اگر رفته ما ببینیم نقشه، ما نقش اصفر گفته میتونیم، استراوشان گفته میتونیم، یا اینکه انی تاشکند، قوقند، هر یک تاش و این خودش با دارد نمایش خودشه. اگر آدمی که همین نقش و نگار آشنایی داشتگی باشه هم تو میبیند نقشه میگوید که نقش خوجندی یا نقش استراوشنی یا استوره کنی بادام هر یک خاص خودش به نقش دارد. لیکن همون اسلوب های بندی یا نقش کشی همه جا یخیل وی میشد. من اگر برای مثال ما وقتی میخوندیم دوشنبه چایخانه سعادت نقش و نگار میکردن استورگی یا استای استورگی کردگی بودم هم تو میبینید میگوید مثال یا اپرا بالت گیریم اگر آرایشی دوشنبه یا همون پایتخت وایش مثال نقاش کردگی میبینید که میگوید که نقشی دوشنبه یا هر یک وای خاص خودش به وای دارد. خانه‌هایی هستند که آنها رو حالا خانه موزه نکردن، لیکن خود هم تو همچون موزه می باشد. چون من در محله ها بسیار خانه‌هایی هستند که آن خانه‌ها واسه کاری کرده شدند. در این واسه چوب ها نقش و نگارهای قدیمه آفریده شدند که تا حال همه خانه‌ها پاس داشته میشوند، نگاه داشته میشوند از طرف همون اولاد، از طرف همون ساکنان همون خانه در. هم بسیار جدی کار میکنیم، بسیار با یک مسئولیت بلند که در اینجا من باوری دارم. حالا اینجا همه سیاحانی که به تاجیکستان می آیند از همین کارهای ما، از همین موزه البته دیدن میکنن و این هم برای ما یک مسئولیت زن میکند که ما باز هم خوبتر هنر خود رو نشان دهیم. آثار این استادان در چندین نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی بارها رونمایی شده و سزاوار جایهای نمایان نیز گردیده‌اند. مخصوصاً در این 3 ساله که از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام گردید، تمام نمود هنر رشد یافت و شاگردان نیز در این جاده آماده کرده شدند. در همین سالهای اخیر، خصوصا همین 4 سال اخیر، هنرهای مردمی بی‌نهایت رشد و تکان یافته ایستاده است. اگر من پیشتر 10 سالهای پیشتر ما مقایسه کنیم، هنرهای مردمی نه اونقدر بسیار کارهای خود را به معرض تماشابین میماندند. حاضر باشد همین باور کنید نمایشنامه ها پای در پای، همین چهارا با بینی‌های فرهنگی که با همین هنرهای مردمی زیچ علاقمند است، بسیار بسیار شده ایستاده است و این از آن درک می‌دهد که همه هنرمندان با یک الهام بلند، با لپر بلند و با یک حسیات ملی کار کرده ایستادند و رشد یافته ایستاده است. این بی‌نهایت مهم است که همین هنرهای قدیمی مردم تاجیک از نو هم برقرار یافته ایستاده است و هم رشد و تکان یافته ایستاده است. گفته میتونم که هنرمندان ما در بسیار چهاربینی‌ها، فستیوال‌ها، آزمون‌ها اشتراک نموده، جای‌های نمایان را اشغال نمودند.
қайд карда метавонам ки соли 19 дар фестивале ки дар қоқан баргузор гардида буду дар он зиёда аз 100 давлати дунё иштирок мекарданд. ҳунармандони вилояти Суғд 2 нафар Ҳамдамов Абдуқаҳҳор ва Шонатарош Эргашев соҳиби ҷои аввал гардиданд ва бо мукофотпулии $5000 мукофонида шуда буданд. ба ғайр аз ин дар Амрико, дар Англия, дар Россия рӯзҳои Наврӯзи Тоҷикистон вақте ки баргузор мегардад, виставкаҳо мешавад, дар он ҳунармандон иштирок мекунанд, дар фестивалҳо, дар намоишҳо иштирок мекунанд. Дар худи ҳудуди вилоятам бисёр озмуну фестивалу намоишҳо гузаронда мешавад. дар намуди санъати кулолӣ, кандакорӣ, ба ғайр аз ин дар ҳозира агар вайба гирим агар дар ҳайкалтарошиҳо ҳамун усулҳои наққошӣ истифода мебаранд. бояд ки ҳамун қонуну қоидаҳои тобиш додани ҳамин бандро ҳар як наққош донистанаш зарур ва шарт. ин асосан ман худам аз рӯи ҳамун қонунҳои наққошӣ эҷоди худам не ки услубҳои ҳамун чхеле ки мо медонем ислимӣ, марғула, мадохил ва дигар услубҳои ҳамаша аввал шинос мешим, сипас ҳар як кас эҷоди худаша мекунад, ҳамун равиши ҳамун услуб кади. ҳар як ҳунарманд, ҳар як рассом услубу сабки худро дорад ва ман гумон мекунам ки дар ин ҷо ман услуби хоси наққошии худро низ истифода бурдам. дар ин ҷо акоман ҳамин духтаракони ман ки ман ба инҳо дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд дарс медиҳам, инҳо омада ҳам аз кори ман баҳра гирифта истодаанд, ҳам боз мана ҳунари худро сайқал дода истодаанд. дар Хуҷанд бисёр қадима ваҳҳо ҳаст, нақшу нигорҳо мо мебинем, чандин асрҳо то давраи моя омада расид. гуфтам мумкин дар Хуҷанд ҳамихе хонаҳо ҳаст ки нақшҳо 100 сола шудагӣ. дар ин ҷо асосан мо ҳаракат карда истодаем, кӯшиш карда истодаем ки ҳамун нақшҳои қадимаи тоҷиконаро боз ҳам нишон диҳем, зеро ки худи ҳамин тоқи ҳамин хона қадима аз чӯбкории қадима, аз ҳамон чӣ мегӯяд ваҳҳои қадима иборат аст ва худи ҳамин чӯбкориҳо ҳам низ ба мо имконият медиҳад ки мо як нақши қадимаро дар ин ҷо барпо диҳем. масалан гирем, агар ҳозир дар нақшҳои замонавии муосир ҳамин шукуфондани гулҳо тамоман дигар аст, яъне услубу ваи худашро дорад, равияҳои худашро дорад. мо дар ин ҷо он услубҳои замонавия мо истифода намебарем. мо ҳаракат карда истодаем ки ана ҳамон наққошиҳои қадимаро, яъне шукуфондани услуби шукуфондани устодони қадимаро дар ин ҷо барпо диҳем. гуфтам мумкин намудҳои санъат тараққиқат қатори мисол санъати тасвирӣ ки аз бисёр намудҳо иборат аст, ҳамаш ба фикрам рӯй ба тараққӣ кард. мана чандин солҳо мисол духтарако бо нақшу нигор либосҳои заноне дӯхтанд ки ваи карданд. ҳамин хел ҳар як намуди санъат ваи худаша ёфт. албатта ин як пешравии санъати тоҷик ба шуд. насибахон нишонова мегӯяд ҳамин равияро тақвият хоҳад дод ва умедвор аст ки дар наздиктарин фурсат пайравони зиёде пайдо хоҳанд шуд ки онро бо роҳу шеваҳои худ густариш диҳанд.